Rawngbawlna Chanchin kanga thak tur hi beisei lo rot na ti Rawngbawlna Esmeralda kumsomni pasari mi Chanchin ani Rawngbawlna khupui luanda cheng kanni a kapa chu Christian Paul khat member ani lain kanu chu Paul danga om thunga kano pan lai chuan kapa nen Sunday ni khat kanin khom duna ni dang lea kanu nen kanin khom dun le thung thin ani kumsom pariat kalau ni veta ka chuan in khom ka ban san ta mia thunga kanu te lam ko shan zai pol le kapa te lam ko shan chalai pol chet na a telpo ka ban san bok kanu chuan enga tinge min in khom pui ngai tak lo ti in min zota ke chuan ka ngai ngam lo ti in ka shila ani chuan chuti chu ngai ngam taka I om thei na tur ko shan chu zong mai ro pathian tan rem chan hun siam sakang che min ti a ma se ke chuan pathian a in khovel chu rem chan pek ka tui pui zok si a ka u ka lei zon nu in pasal nei tura in hwal na an siam chumin an pahni chuan in nei thuron chu Adventist pastor ne na changin an la a anin nei nuwa Adventist ko shana omzui ze turin thutluk na an siama ka u chuan Bible chang le sermon ngai thak turte min thon china chuta thil danglam takhi alo thleng in do deuh ta zut maya ka chian pakhat hian pathian ne na thinlung hlan turin min nge na katan min tong trai sak chin ani ti po ka sha a athu soi chuan karil ru atinema chumi kara tho chuan ka chian pakhat dangin pathian ta na nung turin chanim ngai takin min soma khovel hi a chalo e mai pathian ne na in hlan ro min ti a pathian ne na min tong trai sakin pathian chi mi pasala nei tur min zon mu sak turin min dil saka adina thu chuan karil ru anne bia maya ni rei vak lo nuwa ka mei sia chuan nangma hne na volok na thu ka shil lo che ani chuan iti sen mo ka phur don ani ti lal pan min shil tat mai ati a ka chuan he Bible chang hi achiara Ezekiel abung thum chang som pariat le som pakwa lal pan mi suak swal hne na ka thu ithi ngei tur ani ka ti a chu mi suak swal chu anun na hum tura aswal na kongkal san turin vona in nei lova vau khan na thu ishil bok si lova chu mi suak swal chu akholo na a athi chuan athi sen mo chu ilaka ka phut nge yang ama ero chu mi suak swal chu iwova aswal na akal san lova aswal na kong a hoi san bok lo chuan akholo na a athi anga nang ero chuan inun ichan him ani zo kang ti hi chutiang thu ka uina chiar lai chuan ka mur deuh sung sunga ma ni thiam in chantir nan kanu ko shana ka in khom china lom ti in kala tang chala ani chuan ma se ngai ngam takin I om chuang hleinem 7 day Adventist biak ina in khom la he khwa an biak in khoi bera emoi in khom ro pathian chu hun rem chang han siam sakang che min ti a sabat le Adventist biak ina in khom ka tiama ma se na thok tura kau kani awangin ka in khom ta chuang lo adot le sabat tum thum chu na ka thok jela ka u in ka in khom le in khom lo min zo chuan na ka nga awangin ka in khom ta lo ti ka shila ani chuan na chen khati chu pathian nen ajangamal somna ani lo engma lo tan rim takin I thok ani chu ina chu sira nolin pathian chu dalal zok ro min ti a ti ngei na vak ka shelo na chu kan chol san phota chu du thlan na reng po ani lo kadam lo ta a kum enge wati chung kalo ron to chin ani awangin doctor chuan ko omdan chu alo shehle maya ani nen hian kan in nel viau reng ani ma se hemi chum hi chuan min bara khai chiang hle mai kadin hun min han endik velai chuan in nei arot tatlat mai ama zong ka chuan min du na om engma alantir ngai lova ke pu in chu tiangin ka pasal alani theyang ti zongin ngei to na kalamang ngai lo ma se chu tianga rodna asiam ta ka chuan anu puini chu chadon hle in ka sheveta ani ke chuan pasala nei chu ka du ang chu ka ti a ani chu anui ververa 7 day Adventist kania kanu puini tur le Adventist ni turin ka du che ani min ti a kanui le a poi hlei nem ka ti a ka ti tak taka solkar tam vak lo liam ta chung khan thil chi sang alo thlenga ka chian cha pahni ten pathian ne na thin lung hlan turin min nge na pakhat zok phei ka chuan pathian chi mi pasal min dil saka ka u in Adventist biak ina in khom turin min ngen bok kha ani a
tuna Adventist doktorin ama neya Adventist ni turin min som le a pathian ko ni chu kan nar thei tangang lo ani baptisma class kan nei zui ta thwaya tuna hian Adventist kani to a kani chan chu doktorin in nei arod wang emo ka u in min ngen wang emo ka shandanga ka ngai ngam lo wang emo po ani ber lo Adventist kani chan dik tak chu pathianin ami te zinga tela athupek te zom le iswarin na nei turamin ko wang ani kathin lung hi amata anita tun quarter thardin sabat tholom chen khathi Esmeralda ite chen na Angolaram khopui Luanda 7-day Adventist sikul din nan akaldona phaltaka tholom in thodona wangin lom thu kan soi ani e khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani